ایرومدی نومک چه خوش ایرومدی نومک چه خوش لو من حبیب وی هات بمش دیم معنبر ابرو رش خالال دیم پال ودا خالا لدیم گرت مقام او یوسف بحسنا تمام هرچی کود سرخوش مدام نورا درو هر شعله دا نورا درو روج بو یقین ای نور محمد ای امین عالم تکر مهدا زمین قد کس نهین قامات دا سلطان د عصر هر توی یوسف دنیو مصر توی داود دنیو قدس توی خوش مرشیدت وقت خدا لو یوسفیت حسنا خدا لو داودیت دنگ خدا گل کملین باغا خدا بل ازم من روح فدا من روح فدا بل دهاتن باخ و سیر ازم لدرگه جویر كيف دكن هر نوع طير دقيد زنجير تدا دقيدا تدا محبوس أزم دا أحدا خدا مهيوس أزم لو مجرم وعاصي أزم خوش خاتمي لطفا خدا لطفا خاتمه شوقة بحرا قلزمة شوقة بحرا قلزمة آب حياة زمزمة بدر لسر قلب مدى بدر جوي بحر مدام قطرة بقطرة وكرهام بقرة لسر مخاص وعام غرق بومد إحسانات دا إحسان بك وك غوث كال پردج بردم ومال نيشان بدا قوس هلال أم دين ببند أخل ددا أم دين ببند عقل خدا ام دين ببند عقل بري اي مرشد دم انوري ناو عالمات سروري عالم دبر شوقات دا شوقات دابو عالما اي شو چراغ آدما اسم لسروان خاتما موجود دتليات دا موجود التليا گلشنه زيد الخالا گردنه شوقا تجلى بدنه شعل الأسمانا ودا شعل الأسمانا وكا صحبت لبر عام وكا هر يك مقامك بكا لقمان دبر حكم ددا ده حكم خدا لقمان توي ده حلم خدا
عثمان تویی دی شرع رسول نعمان تویی هر مسئله فتوا خدا هر مسئله او مفتیه هر حکمك او قاضیه هر چی بکد حق راضیه محمدیه دی شرع خدا محمدیه دی شرع خدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد بحج بو خدای عالمین او خدای دایمه دین مبین. تماشوان هجا بینرین عزیز دمواب خیر به دیسا ببرنامه سرنامه ام پیشبری ونه بله هفتا بوری ام مدسپیکا ملای باته کر لسر جین و جیانوی ما برنامک ما لدار خست ایرو جی انشاءالله خدا بک نصیب ام لسر ملای باته باخفن بله ایرو زیده تر ام لسر پرتوکینوین خاص ام لسر مولوداوی و لسر کبنشوپیا مولود ام باخفن میوانه می دیسا هنه که جاهد دیسا میوانه میا بخیر هاتن سر چاوا هاتنه ماموستا محمد بخیر هاتن سر چاوا هاتنه بله ماموستا هفته بوری ما دست بکا جیانا ملای باته کر جکویه لقبه وی چیه مخلصه وی چیه عشیرتاوی لکو خواندیه و دماوی ده مدرسه ما دریج ما بحثا وانا کر ایرام خوازن ام زیده تر لسر پرتوکن سیدا باخفن سه پرتوک سیدا گوته زانین هنه اپیشی آیا کم ام بین دیوان کرم بکن ده حقی دیوان چه معلومات دستیمت هیا؟ بله ده پروگرام چوی ده شخومه بحثا ولدتا وی کربو ناوی وی کربو جیراد ویژن حسنه ارتوشی یعنی بنسبتا عشیراوی موی بحث نکربو یا دا کردی حسن ارتوشی جید ویژن اوانا جی لقبی وینه یعنی بنسبتا عشیرا خو جهتی زانین تدی چوا ملای باتایی بگنده خو هاتبو زانین به عشیرا خو جی جارت زانین من ایجا سه اثریوی هنه اثری مشهور دیوانوی ند دستایه آنا جبلا کن ند دستایه پرزده معلوماتی ده حقی ویده تننه الکساندر جابا دیسا وی درخصی هولی وی درخصی هولی و گوتیا اثر کی وی بوی رنگی جی هیه لید دستا تنه جاردن اویا سادجا تثبیت کریه ماموستا هر چخص گو دیوانوی دست متنه بجه هلبس نوی دستی متنه هلبسی هنه بله مدوی برنامجی مد سپیک خوب هلبس سیدا کر رح رازمنا خدا سربه آمین وکی ده هلبسی وینی دی گوتی يعني نسبتي سيدات بن يعني تدي كان محمد مصطفى نسبتي ويدوكم أبوتشي حفتا بوري ما ودفن تدي نسبتي فقيه إيران جيتكن أما دواجي تدي مثلا هرجي يا ذكر به لكوش بلدنا دسته برزده هلبستي ويجي ناين زاني تدي برانجيكو ما گویا هم فقیه ایران نسبت و هم لوید به او اگر که دیوانه دست ایران زیادتر شیخ عبدالرحمن اختبی نشاش من دیوانه جامعه در باست به بله آگوتی اون دی بین نسبتی فقیه ایران به پرتکاوین دیم گوتی لسر یوسف کردستان اما بين وينا يعني زنبيل فروش تدبش نانا كان محمد مصطفى نسبتي فقيه ايران شافكانيه درباس باوجي بشكلي بله راسنا بله او يجي يعني كان محمد مصطفى بخوجي نسبتي فقيه ايران تكن وجد كن ذاتا زنبيل فروش نسبتي فقيه ايران تكن حتى دفي زنبيل فروش دفكو هم وی نویسان دوه هم فقیه ایران نویسان دوه ایجا کجبلا تدی آوی آیری اوا فقیه ایران آیری دستا تنیه یعنی
artık akijaniye de piyasaya da fakat zembil froş da diye zikriye. Vakit iş verik Kani Muhammed Mustafa خصوصا هلبستا وینی تیگو جبر دوقتا دما وفات خود نویساندی چیه پاشه پیدا مالای باته کانی او هلبسش خود دستا او هلبسش دستا ده هيا او وكيد مثلا او مشهوره جدوی د سر زمانه گل کرتا د ازبرا وان د جبل کمایه تدی دیوانه وینه دستایه او یجید مرناوی بلکی وفات کرناوی لسر وفات کرناوی بوی شکلی و بتنبو لچوله د برفدا و سورکی زمانه کی پردریجی د بن برفدا مایه و بوی رنگی وفات کریه و چویه و son dema xuda jî wî şeirê xwe yazî kiriye ji ber wî edvêm yanî ji bera gel herê ji xwe ser zimanê milletê maye ji xwe ji dev kirine dibî dîsa qiblegaha aşiqan helbestê wî gotê îro tê behs kirin ev helbestê gotê ji nisbetî sêda dibin û dê dest Muhammed sahibê tacê dîsa محمد سيد عالم وانا جي هلبست سيدا يعني هلبستي وي كنت دي ديوانا كنت بحث كرني وانا ديوان ديوانا ودا طبعا فيجي نزان عجبا هف هلبست يعني هلبست وي ديوانين يعني جدايه بله فيجي اقايد دس متنا ود وقت دي ما نديت برتوكا بالك ديواني لورتيتنه بله دي مرويه جيني كره تدي حكم يجي بده بلكي جي ايري بلكي برتوكا ديام جي زنبيل فروش تدي اويكم مغو ديفيجن يعني فقيه ايران يا زكريا وملاي باتيجي يا زكريا زنبيل فروش aslında د ادبیات زمانه کرمانجی کردی دا جیکی باش دگره یعنی د ادبیات کرمانجا دا د کردی دا yani ne alemi belki heremame و bilim adamı insanı dervacı dikkatavan kişan diye ol ser seknine o zamanı xo dane ki araştırmayı xo kirine yani. Jara zembil froş mesela zembil froş zaten de heremame de tezanin tedi mesela de edebiyat Kürdi da memozin ku tedi çıkacı girtiye zembil froşi mesela ve hatun şi bir şekli cigirtiye و mesela ويجي تدي برزيدان دريجي نكن زنبيل فروش زنبيلا فروتيش خورا وي شكل اداره خوكي حتى ديفيجن يعني انسانه كي genç كي خوشك فيه و جمالبات كي پر زنگين فيه احتياجيه ويجي تدي بفروتنا زنبيلا جتنا فيه يعني بإنانجو باوري كي خوشك فيه وهنك روايات ديفيجن تدي جیانا مالا باوی و عائلوی نلگوری دشنجاوی ویه و خوش بی شکلی جمال دور کریه و شخورا زنبیل فروتی اداره خو کریه هنک جهید بیجن yani بکده حلال خواستیه اداره خوب که yani بشکل کی وی هوای شخورا زنبیل فروتی و به اداره خو کریه گنج کی دلال ویه هنکی روایت بیجن زوجاندی ویه جی و زنبيل يعني مسألة زنبيل فروش لقالكي لفارقين درباس فارقين آمده إجا هنك ديفيجن الوكي دين حتى لكردستان عراقي جي ديفيجن يعني سورة زنبيل فروش الورجي دكن مال أما يعني ما أبا نامدار الفارقين ما زنبيل فروش بوي ناس كريه كل ورد فروشه زنبیلی خو خاتون گازی دکه که سوریه دارونشتیه و مقصدوی جستندن زنبیل نیویه و دعوتی جوره کریه و بریه هندر و میرجینال مالویه و دوی اسنای دا دمکی حباوی حسکرناوی و گنجیتیه وی دیتیه و عاشقی بیه
يعني كرتایی مروک کاره وری بجه ماموسته زده ام نخواست تکونیش چون پیشت بگم ویا بکن خاتون پیرکا میر مرو بلکی بجه بله دل کتیه زنبیل فروش او دعوات حراميه كريه بله زنبيل فروش وكا منا حضرت يوسف خو قارستي جكناش حرامه او تكليفه حراميه قبولنا كريه بشكل يوسف كردستان يوسف كردستان نامدار بويه يعني خوش حرامه جدا كريه مش حراميه دور كتيه و تقوای خو خملاندیه و جو خواسته که خاتون دورکتی پیش خدا نصیب که بلکه مرو کارویا یعنی برفرز سریب سکنه ایجا اویا دزنبیل فروش تا بشعر گوتنه تدی آویتنا سرحف شعره یا گه خاتون گوتیه گه زنبیل فروش گوتیه و بوی هوای آویتنا هفدو يعني تشتكوا زنبيل فروش بقيمة كجي ذات يعني بأدبي وب تديكوا ام دوين دورتلي تركي ديفيجن شارينا غوتنا وابتنا سرهف يعني اوي طالب كريا ابي يجي خرجه دور كريا حتى برنجكو تديش حياته خو درباس ويا خوش قالده جي آويتيه يعني جبوكو نكبه حرامي بوغوش حرامي نكبه حرامي خو قالده آويتيه هنكي روايات دبيجن خاتون يجي قلبي آويتيه بشتي اوشيه تدي اوجيش حياته خو درباس ويا ان شاء الله مياد بيشته خدا نصيب كمرو كار برفره فك اسراوي ديابو داوي مولود بري قوم تكمل مولود دسبيك مولود بكك جاهد كن بلاج مرة قسمه كيج مولود بخوينا بشتري سر مولود داوينا ان شاء الله باخن ان شاء الله كرم حمد بحد بو خداي عالمين او خداي دايم دين مبين امكرن امتا خير البشر طابعي ومقتداي نامور او خداي مالك ملك عظيم دايم ميراث قرآن كريم دين مكر كامل النعمة تمام يعني دام أحمد دار السلام او خداي بنزير ذو الجلال بمثال بهوال بزوال رازق بدست پا و مارمور عالم سیران گوتی در صدور کار سازی بنده و سلطان جان رحیم و رحمان لطیف و مهربان آسمان بستون وی کر بدید صورت بخالوخت وی آفرید هیوی دارن امجت شاه کریم اهدنا یا رب صراط المستقیم نجم سوجو خطاتی و ستم لجت احسان و غفران و کرم بر تو بادا هر زمان و آن و حین ای محمد 100,000 آفرین ای شفیع داروی هر علت دیده و بیناهیا به امت دستگیر و مستغاث هر دو کون بو گنهکارن پناه و پشت و عون صلی یا ربی علی خیر البشر طاهبا تيري بخين برشجر او حبيبي روني يا حفظ آسمان هر دو عالم قالب و روح و روان خاكي باي احمد و بيت الحرام لو شريف زمزم و ركن و مقام صل يا ربي على خير الورى ما تسير الشمس في سبع العلا فخر إبراهيم وإسماعيل نوح مصطفى با وفاي با فتوح ما رميت إذ رميت گوش دار دستوي دست خدا در کاروبار صل يا ربي على ختم الرسول ما يموج العاشقون في سبول
او كلمة خوش نواي چرخ تور داغي دارم بوي ماي بنور اي شفيع صاحب آلاي حمد من هنا بحد قنا نسيان وعمد لمهيبي واثقة دي أس فقير جيري آلايات بمروجة حسير قرد بيت هون جناري بالنجاد بعشق وشوقك هون ببيجنا السلوت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. خدا جواران زیبه. خدا جوارش. دست پیکا مولود ما مستمع پیکر. ما پیکر بله. مولود. اسراوی سیاه. پرتقاوی آن نامدار. آن نامداره. مولود سیدا. و مولود کمه جناب کرمانجا. کرمانجا ده بله زمان کرمانجی. بزمان کرمانجی اسکریه. به تیپ عربی اسکریه. بله. و مدرسه ما داشی نامداره. بله. و حتی دوی د مدرسه ما دا پشتی قرآن کریم وسا رونشتو کو بو کتابا رزه پشتی قرآن کریم الا مولود درس دادن تدی امجی گشتنه پشتی قرآن کریم متوا خوان بلکی د مدرسه ما دا وسا جی گرتیه مولوداوی و یعنی مولوداوی حقیقتا د عالی معنی دا جی معناه کی پرخوشته اولی تدی یعنی بحثا خدات که و وصف خدات که پیغمبر خدات که حتی مثلا کائنات و باو آدم بحثا وانا تفتی در باستوه و بوی شکلی زاروک کرمانجا جه استفاده کرنه و ازبری وان ده هبونه تف ازبره کنه به نظمی گوتیه نظماوی ازبره ویجی راحت بویه بوی رنگی دوی دو وقتی د اخلاق د ناف کرمانجا در رونشته بو یک اگر کو بچه قیزه کی کره خورا بخواستا د پرسید گو قیزه تا قرآن خوینه یعنی قرآن خواندنه یعنی قرآن خونده بیا دگو مولودی خوندیه مولود که مولودی خوانده بیاد گو نور علی نور و به اعتراض و قیزکی شکر خورد خواست ایجا ایکو بچه قیزکی شکر خورد بخواسته با و قیزکی پرسید گو سبیت قرآن خواندیه پشتی قرآن جی مولود پرسین ایلا پرسین اگر که مولود جی خوانده بونه به اعتراض جوانا بس بو اینی مسئله یعنی اخلاقی چو خوش آنا تشتكي وصل نوا مدى نمايا يعني كيجان باب كنت شش كوري خورا قيز دخوازه اولي احلاقي قيز كي كقرآن خواندينا خوانديه دي برسانا برسايا دا باب قيز كي ده حقي كوركي دا وقتي كم خوازه تشتهين بكادية قيز كي يعني خواندنا قرآن دي برسا يعني ايشيوية دنياي دي برسا مسلكاوي دي برسا مقامی وید پرسه ناو و دنگی وید پرسه اشته خانی آیری دی پرسه و مال دنیای وی چه بسینه چه نسینه وید پرسه یعنی وی اخلاقی دناوا مکرمانجا ده هبو و آنا راویه اینی فنا مثلا تال اندونزیا مالزیا وقتی که تشنج سبیه خورا قیزا بخوازن وان بزوجینن دوی خودی قیزکی دویجه حج کریه نکریه بله چویه حجه نه چویه حجه اگر که چویه حجه مهر قیزا خو حجوید خواست و کنه چویه حجه جرا قیستنه هوی نازوجینه جبروی گنجه کی که بخوازه بزوجه گره هر حجه عودی اجبو بیاجی دولت دستک ددوان دولت آوان جی دستک ددوان جبو گنج تب هرن حجه ای حجه که چونه دزانن که
دالي اندونزيا وماليزيا ايكوتين حجيون جن هذا جنجن يعني جنجي وان برن خورتاني كنا شا حجي كس قيز ناديك تدي اخلاقي تشوخش اب اخلاقي في اخلاقي جد ناف مدى ناف كرمان جدرون اشتبو يعني سبيت قرآن خواندية نا خواندية بشتي قرآن بكي مولود جي خواندية بله إجا ام مولود هنك راون دقوتن بدعية و ده بشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دركتية ونظام چیه چنینه حال بو که خواندن مولود انسان تشویقی خیرید که ما مستوی چقی ام وی بیجن یعنی مجار مولوده یعنی بحثی وینا قونیه وینا بحثی پیغمبر یعنی تشتکی خساره بده انسان بده مروفا هیگو دی مروف دی السر ویا بفکره به زرار دادی یعنی خرابه زرار ناده یعنی سری ده حمد خدا دست پید کش خونه وری حمد خدا دست پید که بحثا خدا تکرن بحثا پیغمبری وی تکرن ولادت وی تکرن و بحثا کائنات تکرن و صلوات لسر پیغمبری وی تداین یعنی ایکو بلکی کو ایکو وی تشتی دویجن بلکی فیداوی دنال انسان دا دبینه و نیارتیا وی تشتی که جبلاوی آویتی ارتیانا یعنی بدعه تدی پشتی رسول صلی الله علیه و سلم در کتبه ارتی دیسا بدعه حسنه یعنی انسان بر وی اسلام شیارد که تدی انا جی کو نوا قومیت مده نوا کرمانجا دا و دهریما مده دکو دا دخواندن لورد کو مرف دنهیره مرف باش دزانه کو ویاجی انسان را فیدلیه چید کرن وقتی که جابناش قیزا یکی کره خوب زوجان قیس کی بخواستا تدی مولود دادن او مولود شبو دبن مولود دادن نان دادن او نانجی بعضی اقربای خود کرن انسانات کرن دانین انسانی که تدی بلکی نکار و دساله دا گوشت سور بستینه گوشت حیوان بستینه لوی درش خورا تدی دخوار گوشت دخوار یا دا یمک دخوار نان دخوار تدی او سوسیال یونی انسانا زیادت کر و عالی اقرباتی نزی هفت کر رحم و شفقت زیادت کر و یعنی فایده بی شکلی بود ما مسلم شغل مرو بجا يعني بفيك ابن شو بيا مولوده شو عمل غور نيتنا بله يعني نيت اخو تلسر شدينا او بله اديم بفي مولوده اليكاري تشدبه بله اسيم سلاي رحم تشدبه چارا بلكي ام هريبه پیش في وسيله به خوندنا مولوده حمد خدا تیدان پسن خدا پیدان بحثا پیغمبر خدا تکرن بحثا جیانا پیغمبر خدا تکرن بحثا دیروکا پیغمبر تکرن صلوات سر پیغمبر تی خواندن في شکلی وقتی طاعت و عبادت او دم تی درباس کرن شو علیه باندورا ونال سر گل زیده هی علی کی دیجی نیارتی کد نوا مرمارتی له هوا تدی مروه هاوش هف دور بودن سر هفدا نشوفن و نزی هفتینن و نیارتی جنوان رات کن و مثلا یک سبیه خو سنت که سبیه خو یک کورین مولود ده یک سبیه خو شینه عسکریه مولود ده یعنی پر جینا یعنی جبو مولود بخوینن چه تشتیوانه کو خواستنا ملت پی بحثینن الا مولود کرنا نابی یکو مولود کرنا نابی نانجی کرنا کی بوی شکلی اخلاقی که خوش دناب ملت مدارون نشتبو انسانی که سازی دویجن پر زیاده تدی کسی گو ندوان ذاتن رو ننشت یعنی اوی که گوتن بدعایه و گرنه و خواندن و فلان و بیبان ذاتن کسی گو ندوان و تدی نیتاوانا خراب جی بلی بو چونکی فایده وی تشتی زیاده و زمان پاشی داجی تدی مولود که د آچخالانه زده اوجی دیرو د پیغمبر سفداری لاری که دویجن ام بین اویندار پیغمبر یعنی وان مولود مزن و وان 100,000 انسان بلکه میلیون انسان لهف توب دکن بحثا پیغمبر دکن بحثا اسلام دکن اویجی نشان داده که
أخلاق في مولود كدناوا قومية مدى رونشتبو لسر فيه هات بينا كرن زاتن في ملتي خريبة في تشتيني بو زاتن دناب خدا د صعوبات مال خدا يعني د توبلمه بچوك بوناجيل هف توب بود دفون و جهفرا في تشتي دخواندن خريبة في تشتيني بون وقتی کو اتكنيك جي دركتن تدي جوارا خريب نات هر كس ديك بله يعني جيجل ربو يا مال فان مولود پیغمبر عليه الصلاة والسلام قول دل دار خصن خاص لكردستان وكيد التوي تركيا يرو حتى أوروبا مولود التين دار خصن وباندورك لسر ملت جي شيبوي يعني أو بيوك عيدك بله يعني قال ملت لبندا ويروجا مولودية وجعليك كيف وشاهية جعليك كيف وشاهية جعليك جي يعني بحث خدات يكرن وحر صال مجارك بحثك لسروي مجاري بحثي أو مولود تين دار خصن بحث وصفه پیغمبر تين كرن وملت بيته الشهر كرن بله يعني جو عليه او فايده وزيده د تاریخ د بحث کردن د صلاح الدین ایوبی جی وقتی کو اوردیا خشلیا توپ بون و بسر علامه اسلام دهاتن و بسر قدس دا چون خواستم بکن دسته خو و ویجی خواست کو قدسش دسته وان خلاص بکن وحدت دنا مسلمان دا وی چوا چه بکن لسروی د فكره واوجي بمولوده شريف ملت الهب توبتك يعني افد تاريخي دي در باستبه دوي توب كرنا مسلمانا ديسا بناوي محمد صلى الله عليه وسلم بمولوده شريف اوجي عيني برنگي بوي رنگي مولودي كو انا تنكرن بوي رنگي ملت الهب توب كر و بإسلام شيار كر و ارديا خود شكر و چو قدسش دسته خاشلیا درخست يعني مروكاره او چغبيجه مسلمانين ايرو وك خاص اويندارين پیغمبر لسر كبنا شوبيا قال خو صلاح الدين ايوبي افانا اواكرنا وان شاء الله بوسيله خيره وان شاء الله بوسيله جو ديسا قدس وك قال خو صلاح الدين ايوبي قدسج دست جویاج دست یهودیا آزاد کنی ان شاء الله باذن خدا اجبر وی کلتوره کی پر زیده دست پیکا ویاجی فایده دست پیکا ویاجی اوه ملای باتی به شکلی ملای باتی مولوداویه خودش راضی و به نظمش چیکریه و جیگرتیت مدرسه مدا دنا فقیه مدا و بیا کتاب ریزی و اخلاق کی خوش يعني أفيا إديل سرفيا ولكرن بلكي أفيندار پیغمبر في تشتيد كن خيراوان دي ساجيش ملاي باتي رادشان يعني ملاي باتي تدي ريكي بفي شكلي ببر إنسانا خست وجبو فايدة إنسانا أشخوش بروي تدي أم دفجن عالمي مي مدرسة حقيقة هر يك وجوان ريكي ببر إنسانا خستي ريا إسلامي وبأخلاقي خو وب يعني أو تسليمية واناجي إسلامي محبة وان وحسكرنا واناجي إسلامي عبادة وطاعة وان يعني جيانا وان تشتكي وساوية إنسان لوان نهيرتنا جيانا وان نهيرتنا ولوي قوري لبيوان چونه أسري وان شخورا قبول كرنا وتدي او چونه سال كتنا 100 سال كتنا عصر كتنا آري ديسا جينات نجبير كرنا سر زمان انسان جي هندانه بوي او مولود جي و سيداي باتي جي خديجه رازي و ريكي بوي شكلي ببر گله مخستيه گله كرمانجا و عمل كي زيده باش جي او كد بجين بدعيه جي اوانا تخوازن كوي فايده وجنا ملتي کرمانج را کن یعنی گلن sadece کرمانج تنجینا çünkü siyara peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar او کوی نویجی تدی yani fena siyari hayatawi mücadelawi savaşiwi پرزیده نویجی ama ولادتوی دویجه
وی ببیرامتینه و صلوات لسرویتینه اویاد بخو داهی بسیمه يعني عملك صالح ولرق دناو مدى عددك باش ولرق دناو مدى بشكل دوام كريه وجانا بيداجي يعني ذاتا رانفيا اما كيم بويه مثلا يعني يكي كبشا شخرا جسبيه خرس قيزه كي بخسته الا كي بمولود تخست تدي انا ديفيجن چه شیرانی işte نشانی و نظام شربت و نظام چوچه تدی کلترا کند کلترا مدا ند اخلاق اسلام دا کلترا باتی و خیری اسلامی هدی کتیا نوا مجی تدی اف سالون دون سالونی یا فلان و بیوان دکن به شکل کی دن دکن به هوا کی دن دکن و کچکو پیرکو فلان و بیوان بری نوا هفت دن اویا نه کلترا میه اما زمانی دن وان انسان تف بمولودا و ببيرانينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلامي وبصلواتا في شيء خد كرن وخير خويت على خير وبركات تكريك انا مساله ليدنيري دزوجه تزا دباسن درباس بو يك دزوجه دسعت بني كهايدا دمينه برده دسعت وبرده يعني بكلتور واخلاقه كي بشكل ملت زاري خب ده زوجاندن و حتی کدری birlikte خواهان دوام بکه حتی کوی مرومالتی آوان دوام بکه اما ببرکت صلواتا و مولود و اسلامی و چخه خود علاجی برکت خود که قلبیون نزیه بد که حسکرنیت که نوان محبتت که نوان عقوبتت که نوان یعنی دوی زمانی ده چند انسان هبدو برده برند آنها 10 ساعت یک دبنی نکاح یکی داد مینه ساعت سیاد شوی برده ده اتم مسئله براستی خصوصا دسپیکا علمی ده شخوا خواندن قرآن يعني 100 ساله بري حتى نهاج جواريه يعني د مدرسه مد قرآن قرسي مد اف كبنا شوبي رونشتيه دسبك خدنا قرآنيه بشرا علم عندنا همونا قرآن كريم قرآن بيروز عقيده ايمانه عقيده ايمانه يعني درس دان بشرا مولود يعني او رزجي مهمه يعني بيشي قرآن بيروز سر هر تشتيره بشرا عقيده قرونه باوريا خدا ساغلم قرونه دسره كده مجيه كده بشرا جا معلومات واغاهي در حق پیغمبر بكرتاسي جيبه يعني ده زانين و ده دان ده مدرسه ده شو نهاجي كي نفقه جيبه يعني الجيكي قرآن درس قرآن يجيب خونه وقتها قلت حبكي بالا وسر خونه ده بشتي وين هم عقيده من تخونه نال مدرسه جيبه بشتي مولود تخونه راست يعني ابي رونشتي او جيت دي احمد خاني اسكريا عقيده ايماني يعني عالم ما اسلامي كد مدرسه رابونه واخلاقي احتياجيه فقيه جيزانبونه لوي غوري ياسكرنا تدي عقيده ايماني احمد خاني اسكري اوجي مدرسته و مدرسه درس داي ملايباتي دي سوسه تدي مدرسه تي و مدرسه درس داي مدرستي كريه احتياجي فقيه شيء لوي غوري علمي خو و ويتشتكوش دسي وانتي فراستا خود وردا خرج كرنا و اثر بشكل درسنا ورتي و جوي شاخي وحتى انا امجي استفاده كن مدرسه ما كتاب ريزي olarak تخوينني براستي زماني وقت ديجي شو مولود هذا النفيساندن وقت تركي سليمان چلبي ديسا پشتي صداي باتي گلك عالما دوي ريزي دريزا سيدا ده مولود وقت ديجي ديسا نفيساند يعني احمد خاصجي مال احمد خاصجي بزازاكي نویسندیه به شکلی گلک مولود دیسا örnek خوشی گرتن اشتباهش yani avya buya bingaj avya bu hatiye yazıkırne o dnav geldaji faydawi çe buya o millet be amel kiriye o çıt iştevani şini dveş şini o
شایی چه شینید و چه شایید و ده تواداجی إلا مولود خواندنه يعني أجبله كو إلا مولود خواندنه أوجه فايدة ديتنه ادنی جنهرتنه گوتنه کام امجیزی. بله. ماموس خدا جورازی به. خدا جوایی رازی. ما دک مایم خوازن داویا برنامه ده امروز گوتنه بدن که جاهید بلا جمره دیساج مولوده مجرم بهتر مولود بو مولوده بلا جمره. إن شاء الله خدا جورازی. خودم باسكر جالس عم حتى سيرور مواقع بلاد ما خلق ما بارك يا تعزيه خدا يا دعوات خدا مولد دون خواندن انا مولد دون خواندن غازي لكن يعني ان شاء الله بلا ما باشير بخينا جمله زارات جهان دا اونیدا کرن غازی پک و گوتن مرحبا مرحبا ای سیر و فرقان مرحبا مرحبا ای درد درمان مرحبا مرحبا ای جان باقی مرحبا مرحبا عشاق ساقی مرحبا مرحبا ای آل سلطان مرحبا مرحبا ای کان عرفان مرحبا مرحبا ای شمس تابان مرحبا مرحبا ای جان جانان مرحبا مرحبا ای قرة العین خلیل مرحبا ای خاص محبوب جلیل مرحبا ای رحمة للعالمین مرحبا انت شفیع المذنبین مرحبا ای آفتاب الزوال مرحبا ای ماهتاب لا یزال مرحبا ای بلبل باغ وصال مرحبا ای آشنای ذوالجلال مرحبا ای نور خورشید خدا مرحبا ای تج حقنا بجدا مرحبا مطلوب عالم هر توی مرحبا اولاد هاشم هر توی مرحبا ای نور حق را مظهری مرحبا ای اولیا را سروری مرحبا هاتی شوان امتی مرحبا هات بو منورا دولتی مرحبا ای بدر عالم یا منیر مرحبا خلقی کتیرا دستگیر مرحبا سلطان جمله انبیا مرحبا ای نور چشم اسفیا گرد ویتن هون جناری بن نجات به عشق و شوقک هون ببیجن الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله سعد خوش جاركت مرحبا يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ایروژی ام لسر خاص لسر پرتوکی سیدا مالای باتی اما خفین مولود آوی جید استن بله مولود آوی بهتر پارداوی جی خواند جی تدی چه خدا جورازی چه خوشه فایده ویجی چه هی و ام نشکنند نمون میوانه ما خدا جورازی که هفته پیشم خدا بگو نصیب نوی چوابه ولی تماشاوان عزیز ایروژی هاتن داویا سرنامه که حتی سرنامه که ده بمین خیر و خوشی ده خير وخشي وشاهي ارتم لا بحر وبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.